Skont l-aħħar analiżi ekonomika tal-Kummissjoni Ewropea, it-tkabbir tal-ekonomija Maltija sa jibqa' fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea, iżda brata li sa timmodera fis-sentejn li ġejjin. L-ekonomisti Ewropej qed jistmaw li l-ekonomija sa tikber b'4% din is-sena, ixprunata l-aktar mill-konsum privat u pubbliku. Investiment u attività b'saħħitha fit-turiżmu, fil-gaming u fis-servizzi finanzjarju professjonali. Il-Kummissjoni qalet li minħabba żieda reali fit-dħul tal-familji, il-konsum privat sa jiżdied b'4% din is-sena, waqt li l-konsum pubbliku sa jikber b'6.9%. Wara sena rekord is-sena li għaddiet, it-turiżmu mistenni li jkompli jiżdied b'żieda partikolari fix-xhur xitwin. Oqsma oħra bħal dak tad-divertiment, informazzjoni u teknoloġija u servizzi finanzjarji huma kollha mbassra li jkomplu jikbru. Din is-sena l-impjiegi huma mistennija jiżdiedu b'3.7%, sostnuti minn ħaddiema barranin. Madankollu l-Kummissjoni Ewropea qalet li l-ħaddiema barranin f'Malta mistennija jonqsu minħabba regoli aktar stretti. Żiedet tajt li nuqqas ta' ħaddiema f'ċerti setturi sa jkompli jinħass. Il-qatt mistenni jibqa' baxx ħafna fil-livell ta' madwar 2.9% waqt li żieda fil-pagi sa tkun ogħla mir-rata tal-inflazzjoni li mistennija tinżel għal 2.4% din is-sena u tibqa' tinżel fis-snin ta' wara, l-aktar minħabba moderazzjoni fil-prezzijiet tal-ikel u tas-servizzi. Il-Kummissjoni qalet li l-prezzijiet tal-enerġija għal familji f'Malta sa jibqgħu stabbli grazzi għas-sussidji tal-Gvern. Dwar il-qagħda finanzjarja ta' Malta, l-ekonomisti tal-Kummissjoni qalu li d-deficit tal-Gvern sa jkompli jinżel għal 3.2% fl-2025. Dan grazzi għal aktar dħul mit-taxxi, sostnut minn kondizzjonijiet ekonomiċi b'saħħithom u dħul akbar mit-turiżmu. Fl-istess waqt innotaw li t-tibdil imħabbar fil-budget tas-sena d-dieħla fir-rati tat-taxxi għall familji sa jwassal biex jonqos id-dħul mill-income tax. Sa dan it-tant l-infiq pubbliku sa jkompli jiżdied b'mod sostanzjali din is-sena. Il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li d-deficit is-sena d-dieħla u ta' wara mistenni jinżel għal 2.8% u 2.6% rispettivament, fil-waqt li d-dejn pubbliku mistenni jibqa' stabbli għal madwar 47.3% tal-prodott domestiku gross.